Dobar dan, ja sam Jura, a ovo je Clio 6. generacije i znam da ste gledali Markov test gdje on sve detaljno objasnio, ali o hibridnoj verziji ova ima ručni mjenjač i najobičniji benzinac, ali ono što ću ja danas napraviti je usporediti stari model i novi model, a u tome će mi pomoći Fićo za volanom. Fićo, dobrodošao na kanal. Hvala Jura, bok, bolje te našao. Danas imamo sukob generacija. Kad ti je bitno, Ferratum, brzi online krediti. Auto Hrvatska rabljena vozila, jamstvo, financiranje i otkup. Nadimkom Fićo, a pravim imenom Filip, testira automobile već neko vrijeme na kanalu Fićo za volanom. Bok svima, ja sam Fićo. Bok svima, ja sam Fićo. Pozdrav svima, ja sam Fićo. A sada smo ujedinili snage da vam pokažemo koji auto je bolji. Krenimo s dimenzijama. Clio 5 je dugačak 405 cm. A Clio 6 411, drugim riječima ovaj auto je duži. Ali zanimljiva je stvar da su oba automobila napravljena na istoj platformi. E sad, ja imam pitanje za tebe. Koliko je velik gepek od tvog auta? 391 litru. A znaš koliko je moj? Koliki? 391 litra. Drugim riječima, neko u Renault, slušaj me dobro, neko u Renault je došao i rekao hoćemo duži auto istog gepeka. Novi Clio je duži u prevesu, a međuosovinski razmak je ostao isti, što će reći da je ista situacija i na stražnjoj klupi kao i u prethodnom Cliu. Clio je kao model već dugo vremena na tržištu, pa ima itekako poznatu konkurenciju. To su Peugeot 208, Volkswagen Polo, Toyota Yaris, Opel Corsa, Škoda Fabia, Dacia Sandero, Suzuki Swift, Hyundai i20 itd. Dakle, ima ih. Dizajn. O ovome se ima što za razgovarati. Da čujem kako se dopada. Meni se zapravo jako sviđa. Clio uopće ne liči na ostale automobile u gami. Dapače, Renault je skroz to porazličitio na način da imaju retro, peticu, četvorku i Twinga, da imaju svoje SUV-ove i da imaju jedan ovakav automobil poput Clio. Novi Clio je izgledom otišao u skroz novom smjeru, ali samo na prvu loptu. Ima novi prednji i stražnji kraj, agresivnijeg stila, dok je bok ostao skoro identičan. Renault ipak dolazi iz Francuske i poradili su podosta na šarmu. Liče li oni međusobno? Nimalo. Prednja svjetla su nešto potpuno novo, dnevno označavaju polovinu Renaultovog loga. Ja bih rekao ovako, izgleda kao da ima minimum 200 konja. Ali imamo jedan problem straga, stražnja svjetla. Zašto problem? Zato što ti liči na Ferrarija. I to je problem. Nekome je, nekome nije. Uglavnom, naviknite se da novi Clio straga liči na Ferrari, puro sangue. Meni izgleda super straga. Kako je Marko pohvalio u svojoj recenziji o onom crvenom što je imao, ovaj tu dio, kako ovako pada u kontru, ovo baš dobro izgleda. Nema puno auta koji se mogu pohvaliti sa ovakvim potpisom. Ti gledaš zadnja svjetla, znaš šta ja gledam? Gdje da otvorim gepek? Na starom Clio sam morao tu otvoriti gepek da bi se onda ovdje otvorio. Sad ću ti ja pokazati. A sad, molim te mi pokaži. Vrlo jednostavno i vrlo logično. Eto. Tadam. Korak naprijed. Hvala Renault, hvala Renault. Kume, šta imamo pod poklopcem motora u starom Clio? Ovdje imamo konkretno 1.3 TCE četverocilindarski turbo benzinac, a još su u ponudi bili 1.0 trocilindarski turbo benzinac, ali i dizel. Ali bio i hibrid, taman je sletio u toj generaciji. Da, svi ti motori osim hibrida su zamijenjeni sa ovim novim motorom. Ovo je 3 cilindra, 1.2, aluminijski blok, lanac, direktno ubrizgavanje, ima jako malo grama po kilometru CO2, samo 115. Drugim riječima, ovo bi bila pobjeda za ekologiju. I šta još imamo od motora? Imamo još hibrida i to je to. A di je dizel? Dizela više nema. Dizela ćemo nažalost morati plakati. Nažalost, to je tako. Legendarni 1.5 DCI ide u legendu. Može li novi 1.2 litraž koji je u nastavu u suradnji sa Gilijem biti bolji od starog 1.2 TC motora? Samo vrijeme će pokazati. Nadamo se da da, pošto je prethodni 1.2 s 4 cilindra imao problema s pouzdanošću. Tako da potpuno novom 1.2 motoru želimo puno sretnih kilometara. Što se tiče vrata na Clio 5, kao što i vidite, pod prstima zapravo to čak i dosta dobro djeluje, ali vizualno, ne znam, 2019. valjda nisu bili maštoviti. A pogledajte moja vrata, ona su maštovita, čak ovdje imam i lericu, neku čudnu tkaninu i dizajn izvana prati dizajn unutra. Neću reći da Ferrari ima ovakve obloge vrata, ali dobro, što se tiče materijala, ajmo reći da je na razini onog ondje Clio i ja mislim da su, gle, ovo je sve isto. Gumbi su ostali isti.
Što se tiče volana, gledaj, volan iz Clio više manje isti kao i u svim Renaultovim modelima iz tog doba. Ergonomija je jako dobra, funkcionalnost isto jako dobra, kao što vidite vrbi tu od kontroli i sve to stoji. Vizualno, opet kao i vrata, možda nije to na toj razini, ali mora mu se priznati da je stvarno kvalitetno odrađen jer nakon 66.000 km niti je izlizan, niti je popucala koža. Dosta dobar volan. A ovaj volan otišao je naprijed po pitanju dizajna, funkcionalnosti i oblika. Prvo, četvrtast je. Drugo, ovdje je sletila nova tipka koja se zove Multisense. Ovdje ćete birati modove rada, dakle takozvani shortcut. Ostale tipke manje više na volanu, samo drugačije izgledaju. I ovo je jedan definitivno veliki korak unaprijed po pitanju izgleda. Multimedija na Clio 5 izgleda ovako. To je dobro poznati Renaultov R-Link iz tog doba, vertikalno ovako položen. I šta ja znam, izgleda čak i ok, možda ono fali nešto tu rezolucije i responsivnosti, tipična stvar za taj R-Link, ali moja najveća zamjerka je ovdje što nedostaje bežični CarPlay i bežični Android Auto, što je opet danas normalno za većinu modela. Multimedija 2026. godine je kakva? Responsivna. Pogledajte kako se sve jako lijepo scrolla. Drugo, tehnika menija, sve na lijevu stranu kao u svim ostalim brendovima. Jeste to skužili? Sad ovdje možete naći sve ikonice i njima se vrlo lako upravlja. Logika je, ajmo reći, postala univerzalna. Ovdje ćete pronaći Apple CarPlay i Android Auto, trgovinu Play gdje možete naći sve moguće ostale aplikacije i, slušajte sad ovo, svime upravlja tko? Google. What is the weather like today in Zagreb? Today in Zagreb there will be light rain, with a forecasted high of 53 and a low of 42. Right now. Korak od 7 milja. Instrument tabla je zapravo početak digitalizacije. Vidimo u sredini ovaj veliki ekran na kojem se vidi zapravo samo brzina uz nešto još ovih podataka oko samog auta i vožnje, dok sa strane imamo ovih par indikatora za temperaturu i za gorivo. I to je više manje to. Kaj je ovo, frende? Ovo izgleda da je obrtomjer, ali zapravo je neka skala. Ono što mi nedostaje su okrugli cajgeri. Gdje su moji okrugli cajgeri? Imam puno prikaza, oni vizualno dobro izgledaju, ali nisu toliko funkcionalni. Ako mene pitate, ono sve staro je puno bolje. Nije vizualno ljepše, ali bolje, lakše je pratiti. Drugim riječima, korak naprijed, natrag 2. Vozačka pozicija u Clio 5, pa gle, čak uopće nije loše. Ja sam visok 180 cm i meni ovdje, za ovu klasu opet napominjem, dosta dobro. Netko više naravno od mene, vjerojatno ćemo biti nešto malo tjesnije, ali što se mene tiče, dobro. Vrlo slično kao i u petici. Dakle, sjedi se jako dobro, međutim, kada se idealno namjestim, onda upravljač dolazi taman preko gornjeg dijela displeja i onda ja moram, napraviti jedan mali kompromis. Reći ću ovako, u Volkswagen grupi njihovi modeli ove klase bolje se sjedi u tim autima. Ne volim kompromise. Evo ga, dobro je. Praktičnost u Clio 5, vidio ispred mjenjača, odloži mobitel, to je sve super. Anti-slipper i podloga, znači ne kliže se u vožnji. Dolje ispod imamo 2 cup holdera, gdje moja ova velika boca 0.75 stane bez problema. Ispred suvozača pretinac za rukavice, jako dubok pretinac za ovu klasu. I klasika, imamo pretince tu u vratima, nije loše. Ja imam samo jedan cup holder. Dakle, imam sve ostale pretice na raspolaganju. Za punjenje telefona ovdje ispod lakta koji je veći nego u onom autu. Ali imam samo jedan cup holder. Zašto? Renault, zašto imam samo jedan cup holder? Brzi report sa stražnje klupe o vraćenoj kilometraži. Ne želite imati vraćenu kilometražu na vašem autu i podsjećate u Hrvatskoj krivično djelo. A na Car Verticalu ovdje ispod vam je, pogledaj ovo, 20% popusta za vas. Na izvješću Car Verticala možete vidjeti da li je kilometraža vašeg budućeg automobila vraćena. Možete vidjeti povijest šteta, servisa i da li je vozilo negdje bilo ukradeno. Samo upišite broj tablice ili VIN broj ili broj šasije. Vozi dalje! Glavni kolodvor Zagreb. Da vidimo što naši sugrađani misle o ovom automobilu, odnosno njegovom dizajnu, a prije toga će ga morat pogoriti. Zašto? Zato što ću ja uzeti ovo čudo, sivu traku i naravno da ću zamaskirati našeg Clio. Sad ću imati posla. Jer su si Francuzi dali za pravo da naprave veliki znak. Gleda, vidi se iz aviona. Malo mi je preprozirna ova traka. Evo, riješeno. Morate pogoriti. Gledajte,
Otkud? Kak? Nije. Kak Renault? Otkud Renault? Ne znam, Zake Renault. Ne znam, prvi mi je prošao kroz glavu. Je li to više muški ili ženski auto? Ženski, zato kad sam opsjednuta Renaultom, tako da ja sam ga vozila nekada. Vi ste opsjednuti Renaultom? Da. Znači Renault je ušao u vas i uzeo vam je dušu. Da. Dobro, koji Renault? Laguna 98. A joj, kraljica zaustavne trake, a? Dobro, okej, jel se pokvario? Nakon 25 godina. Znači dizajn prolazi? Da. Od 1 do 5? 5. 5, evo ga, 5 za dizajn, auto show. Peugeot. Nije Peugeot? Ajoj, Renault. Pa jel je Renault? Pa je Renault je. Da li sebe vidiš u... Ne. Šta? Ne vidiš sebe u ovakvom Ne, autu? ne. Nego u kakvom autu ti sebe vidiš? U nekom staromodnijem. U staromodnijem? Da. Kakvi su to automobili? Staromodni auti. Ford T, recimo. Ford Escort. Cosworth. Va nemoj. Pa i tata visine. U kojem se autu radi? Ajmo, nemaš kaj izgubiti. Ajmo iz koje zemlje. Ajmo. Jel Kina? Ja bih rekla ne. Ne, nije Kina, nije Kina. Pa kao, da li je talijanski dizajn, da li je ono sportski? A sport? Prije sportski. Prije sportski, znači mogu biti Talijan. Ne, ja ću vam reći ovako. Radi se o Renault, ovo je Renault Clio, novi. Ja, da. Okej, jel vam se dopada? Pa da. Unisex, muško ili žensko? Unisex. Unisex? Pa da, možda čak malo više prema ženskom. Ne, Peugeot je. Po meni. Peugeot? Ma ne, zašto Peugeot? Samo malo. Nije sličan mi je, Nije. napred masku ima slično. Kao Peugeot. A sliči mi ono na linijicu Peugeota. Okej, ajmo Ljubimamo. vidjeti. U maski je odgovor, u maski. Sve A se Renault? vidi. Pa da! Šta, to je novi Clio? Novi Clio, tako je. Bravo, Ajde, evo ga. svaka. Sad ću vam reći ovako. Dizajner ovog automobila dolazi iz Francuske. To je neverbalna komunikacija. Je u Šta, pitanju. Renault ili šta? Otkud vam Renault? Di ste vidjeli Renault? Ne znam. Jel možda nešto podsjeća je, na je. Renault? Ma šta? Ne znam, nemam pojma. Nemojte njega. On kima glavom da vas navede na krivi put. Ne znam. Renault je, evo ga. Jel je Renault? Renault. Mali gradski auto od Renaulta je. Clio ili Twingo? Evo, a zakaj se žalite da ne znate ništa o autima, vidite da sve živo pogađate. Jel vam se dopada? Je, odlično. A? je. Ozbiljno? je, da. To je to, morate pogoditi. Kupra? Ne. Nije, ona je Nije Kupra, ne, nije ovo nije još manje kineska. Znam šta nije sigurno. Što nije? Nisu Mercedes, BMW, itd. Dobro, okej. Nije Zastava, Peugeot nije, Peugeot nije, Ford nije, Ford nije. Dacia. Renault. Dacia. Renault, Dacia. Renault, Dacia. Renault, Ma kak Renault? pa Renault. Ma otkud? Di vidiš Renault ovdje? Gdje vidiš Svugdje. Renault? Svugdje. Gdje? Da li se vidiš u ovakvom autu? Pa da, dobar je, sviđa mi se. Mi izgleda kao da mu ništa ne fali, još je nov. Je li više muški ili ženski dizajn? Muški. Znači, Clio je muški auto. Peugeot? Jako blizu. Citroen. Ne, još bliže, znači već smo, vruće je, nije ni Citroen, ni Peugeot, nego je, koji dolaze auti iz Francuske? Citroen, Peugeot i Renault. Koji Renault? Renault 4, Renault... Evo ga, to je to, pogodili ste. Vi ste bolja od mladog gospodina. Evo ga, Renault Clio, to je to. Nijedan muškarac, ja mislim, nijedan muškarac do sad nije pogodio kojem se auto radi. Mladi gospodine, dajte nam, osvijetlajte obraz muškarac. Koji auto je ovo u pitanju? Ovo? Da. Peugeot. Nije Peugeot. Ajmo muškarci, o kojem se auto radi? Najljepša boja, ova boja, ta zelena, to mi je najljepša. Sad ću vam reći, Renault Clio, novi ovaj. Osvjetlali ste obraz muškaraca da vas izgrli kod čovjeka. Clio. Muški auto ipak. Ajmo na vožnju. Ovo je podsjetnik kakvi su automobili bili nekada. Za sve vas koji tvrdite da su automobili jako poskupili, evo je jedan jeftini automobil. Ima ručni mjenjač, nizak je, nije SUV, ima poprilično veliki pek, ok, gradski je auto, pa nema jako puno mjesta straga, bože moj, ne? Ali, evo, i ručni mjenjač funkcionira jako dobro. Trebalo mi je sat vremena da se opet naviknem i vratim u prošlost nakon svih SUV-ova koje sam vozio ovih dana. Međutim, ovo je sjajna stvar. Položaj za upravljačem bi definitivno mogao biti bolji, međutim to ide dimenzijama automobila. Nešto malo sjedalima ovdje dolje bi bilo bolje. Evo, tu imam rupu, ja ću se malo dići, ali ta rupa neće biti pokrpana, tako da ću sjediti u automobilu. Zaboravite da je ovaj auto dugačak 4.11. Ovo je, kao i svaki auto, gradske klase. Da vidimo kako se vrti ovaj motor. Ubrzanje od 0 do 100. Ajmo.
Oho, ima snage malo. Nerado se vrti. Do 5,5 dobro i onda poslije toga mu se više ne da. Ok, dakle ovako. Presuda. Ima snage, ima okretnog momenta na nižim okretajima, nisko će se voziti u gradu i mirno, međutim, da ima sportske afinitete nema. Ono kad se voli zavrtiti auto, pa ga onda malo češće tjeraš u okretaj, jer motoru to jednostavno paše. Ovom motoru to ne paše. Dapače, osjeća se, pošto je trocilindraš, svi trocilindraši, kad prešaltaš na višim okretajima, onda im treba dugo vremena da im padne tura. Isto tako je i sa ovim ovdje. Dakle, klasika, tipični trocilindraš, napravljen da ima što niži CO2, a ne da ima što bolje performanse, odnosno, ajmo reći, vozačke užitke. Clio je nekad bio slavan sportski auto. Danas više ne. Norme su ga ubile, međutim, nešto života je ostalo. Radi se o niskom, malom, gradskom hatchbacku koji je imao fantastičnu, strašnju osovinu. I auto je vozio Jean Ragnotti i Filip Bugalski. I vozili su ga na specijalan način. Tako da sad doživljavam duh starih vremena na obilaznici. Gas! Ajde, dosta šale. Auto dobro leži. Dapače, jako dobro leži. Stabilan je na većim brzinama. I u odnosu na ove SUV-ove, ljudi, ovo je stabilan auto koji se jako lijepo vozi. Eto, to je otprilike to. Jel moram dalje? Ne moram. Jako lijepo se vozi. Ani para kiša, imam zimske gume, a ja u zavoju imam potpunu kontrolu. Dapače, sjajno osjećam auto. Sviđa mi se i kakav je auto na volanu. Nemam zamjerke. Stvarno nemam zamjerke. Na autocesti je auto sjajan. Auto ima 6 brzina. To je sjajno. Na 100 na sat, naravno, ona će biti manja na 4,5 litre, a na 80 na sat na niskih 3,5. Računajte ovako, pošto je ovo najnormalniji benzinac, u gradu će vam ovaj auto trošiti tu negdje do 7. Ajmo zaokružiti tu negdje između 6 i 7. Ako stisneš gas, uopće ne gledaš, onda možeš doći eventualno do 8. Međutim, to je sve prilično nisko. Ovaj auto je... Nekad su Francuzi bili niski potrošači. Evo ga, sad ću reći, i dalje su Francuzi niski potrošači. Da, 1200 kubika, 115 konja. Ima dobre performanse. A sada konkurencija. Kako Clio stoji s njima? Malo je skuplji. Recimo 2000 eura od Fabije, skoro 5 od Citroena C3. I ako gledamo cijenu, tu baš Clio nije najpovoljniji izbor. Ali Clio ima jači motor, živahniji. Hyundai 20 će u klasi imati najviše opreme, a Yaris nešto nižu potrošnju. Ali Clio će biti šarmantniji od navedenih. Ferrari look, najveći gepek i bit će doma na ulicama Pariza ili vašeg grada iz sela. Postoje i povoljniji izbori, cijena mu nije adut, ali ako se ljubiš, tko te pita? I za kraj, ajmo na plus i minus. Hvalim konkretnu multimediju s Googlom. Dizajn iznutra i izvana. Ovo je auto koji dobro ide i u sportsku torbu i večernju haljinu, te naravno najveći gepek u klasi. Na negativnoj strani je položaj za upravljačem i cijena. Stoji 21.490 eura s ovim motorom i ručnim mjenjačem, dok se 4 metra dugačak auto može naći i ispod 20.000 eura ako gledate samo cijenu. Clio je dalje ono što je bio. Šarmantan i tehnološki napredan. Zgodan auto.